O, komšo, dugo vas nije bilo. Bio sam ti sa ženom na putovanju, preporodili smo se. Ljepot. A vidjeste li što je naša Ina organizovala? Ne, đavole, evo samo što smo stigli. O čemu je riječ? Imam opet nagradnu igru, a glavna nagrada je vaučer od 7000 eura za putovanje. Sprdaš li se to? To samo za jedno putovanje. Jedno ili više putovanja, kako vam je volja? Samo za jednu osobu ili mogu i Kseniju moju povesti? A da možete, naravno, možete i više osoba. Ona bi na Bali, a ja bi na Tajland, noć me tamo spopastao one djevojke, a nema smisla, pa ne nojeli? Čuvajte se, komšo, opasne su. Znači, natočim bilo koliko gore i pošaljem SMS kao prijavu. Pa slavimo 25. rođendan pa nagrađujemo naše kupce, a dijelimo dnevno i po 3 vaučera od po 25 eura. Nema što, komšo, sad ćemo se gledati još češće nego inače. Ja sam spreman.